nak beleleng, romantisme tak sedeng. Ciri-ciri nak tabanan, gedung ayan-ayanan. Ciri-ciri nak negara, paling demen sambal sere. Ciri-ciri nak telungkung, tukang masak seromot dan kangkung. Sampunan salah tampi, iwang tiang memunyi. Kiwantah gonjakan dado subat lampu yengan. Pekedeng pekenyung dong sadengi. Ciri-ciri nak ianyar, lengar neng ngaplar-ngaplar. Ciri-ciri nak sebab neng serem-serem. Ciri-ciri anak bangli, hobi neng main guli. Ciri-ciri anak Badung, bisnis guling tenggak bangkung. Sampunan salah tampi, iwang tiang memunyi. Iwantah gonjakan dado subat lampu yengan. Pekedek pekenyung dong sadengi. Ciri-ciri raus beleleng, yo orain pete ke bulun matane. Ciri-ciri raus kelungkung. Kita lah. Ciri-ciri raus negara, Ada bemo cap laga di pengkola. ciri-ciri raus bangli. Bem panting sapura ini oh. Sampunan salah tampi, iwang tiang memunyi. Iwantah kegonjakan dado subat lampu yengan. Pekedek pekenyung dong sadengi. Ciri-ciri Raus karangasem, Ciri-ciri Iya, jagi lungu kija nih gitu. Ciri-ciri raus tabanan, Ciri-ciri Aro, iya apa? Ciri-ciri raus Badung, Ciri-ciri Doh apa ya lo mau? Ciri-ciri raus Gianyar, Ciri-ciri Sekali lagi. Ciri-ciri 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 Ciri-ciri